And of course, isagot ko mampay ni Sister Kim Kim and of course to Sir Larry Tabios. Lipaten kanti ko nagngem saan Tana irwa makayat anay sang-sangayan Ayat akinali-kaguma Naipaay mo puno bakaragsakan Urayon ka malaglagip ka Dagiti na dawa minak makit kita Dagiti na ruway nga inangaw ta Tumrem lulwak tunggal mapanunot ka Agnanayon ngay adyaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray payro imadayo ka Bimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyag ko Agmay-may sa katoy puso Urayawan ka malaglagip ka Dagiti ladawa minak makit kita Dagiti naruway nga inangaw ta Tumrem lulwak tunggal mapanunot ka Agnanayon ngay adyaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray payro imadayo ka Bimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyag ko Agmay-may sa katoy puso Ayan, happy watching Ate Lita Malabet kakadyan. Merry Christmas ate. Ayan, keep on sharing po, keep on sharing. Ada mga awak iti load.